Ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Rodhanju bago chencha tabia. Chencha tabia kona anuki. Basi nawe na mwango chencha tabia nontu kwena tabia ingenda onire chena na baraba nini. Nyakadiri geshage ukabethera thokoni ukabethera bae chukuru kana university kana college. Ana banini wana bathiete mwana mwale na muthaka bakaiba watene njara no kuona chiari bakurukite kwanja tabira nthuku muno inara kuona muchiari akurukite no kuona muchiari na yete na we buthiete bu watene njara na bwekane bu watenete ituro achiari bene ukanje we fanya inge go bwendinji tobyo we ana baba nini na yani muchiari akwene buthiete bu watene njara bu watene ituro bwe barabara nibo kirete no ndabo tikwanda yani mucheni hawo chobete mucheri agachoba akithakani eno nti mwana wake no tatawira kurutha na agwe no ntuinge ote mtungi endwa ote muntu ngenda na nuya bagu na manyoko baendanire tene muno lakini wono ntu wayore mbere inge kwendwa wewe I love you wagoro wango kwa chingi mara matatu kwanja gakuota imazo kaimaere okambia woni nkinyire wana nguriwa nkaliani onkatonga yagoro na kiara wapi wachenja tabia my friend kyo kara kuthia yani barabarani njokware yagu na abagu akora ya mukai mwana wakonda achiarire buthite bwate na muthakanyirani bwate njara na ituro karibu bwani nyam wachenja tabia bwana okono komenya gwe tabia che kuthia bwate na njara barabarani na nyokwa chobete na abagu wachenja tabia mtabadhari hizo lake donoti da kuria nyentia goro no mongo chenja tabia edine ukaruthira na Mombasa na ota kuonekana lakini ama nyokwa kwe na bagu na rwa nyokwe chenja tabia na bunibu na kamutuko kega aguchenja tabia na urongaru onekane enterere jionde kuchenja tabia na Frank Kabedi.